Ну що ти заглядываешься на мене? Хочеш ти подойти? Ну, а хто я ще? Это тебе? Я ввогуле хотел спытать. У тебе цигаретка є? Ну, покурить. Ну, гэта ўсё цікава, але я тебе не дам. І ўвогуле, ідзі адсюль. Я зараз твоей маме патэлефаную. Ідзі. I've been a nasty girl, nasty. I've